الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan amuin yan hatiranan sing kita habihayaon sibuda yari halauman sin lupa sambuangan sampai na pakatilibot niya lamod na impakapupuan iban na sin mga sila amuin timutundan katutan niyo yan ha social media dalam doa kanyo katantan hawak tu ini amin murah-murahan na inparsugpatan na to ini sumampay pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin wayron muklas den kato taniyo hambuok atawa ang sulag den kato taniyo at malengkan murah-murahan papagbay matahon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala katan dito hadarat niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pengajian tiu-tiu ikarihil ta waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amunain pagmalilla paamin tiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo amin tiap-tiap hambuk tisulakan den kato taniyo pakanya tiutupuran sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pakadaran niya amuin yaon doon ingkatan way piagbidaan sin dayahan iban miskin way piagbidaan sin kawasa iban sin way kawasan niya buat malengkan yaon biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kaadilan niya at tungod sin perkala ini amuin kitain papagbayaon sin pakarajaan amuin siukat niya kato taniyo daing haamuin hak niya hak sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo amuna impagtag-ipon harap kaniya tunggal isa-isa niya karena siya in nagpapanjari kato taniyo siya in nagpayakon kato taniyo amuin dimhil kato taniyo kabuhi sarta yari kita niyo nangahuyanan halaw man sin nikmat niya in ini katantan wajib tuod subay kita niyo magmalilla simmatan-matan pagmalilla harap kaniya in pakadaran sin tiap-tiap hambuk den kato taniyo amin wala nagsibo buat malengkan yaon intimbangan sin mangi iban sin marayaw katantan tiutupuran sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin timbangan kawaon deng halam sin bigi jantong sin tiap-tiap tisulakan den kato taniyo karena hatihon na to marayaw injatuhan sin hinang sing kita niyo
labay ring haamuin panunyo kisin bigi jantong singkitan niyo himinang kaniya. Inyang katan kay ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala way makalibon kaniya karena wala na to pamisan na patarang inhinang amo sadyain hibal sin bigi jantong kay ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala injatuhan sin hinang na to. Ang paimperkala ini na di taman jari hibalik pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na singkaptangan si mga kafir laong niya manjari mo ako hinangon bariman sa sumagawa na inikatan na hinang ko na ikaw ra isabin nagpaon kaniya bihan inyan to katantan dihilan kita niyo kamhardikan magpi sin marayaw ring hamangi, magpi sin mangi deng hamarayaw. Asupaya doonhan kakilahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa tumarang kaniya immatan tagaakal amin namakay sin akal sarayaw-rayaw ring hatuhan Rabbul Alamin akal amin kabayaan niya jumatuha tiap-tiap tisulakan deng kato taniyo. Na indeng hatuhan na to Rabbul Alamin amuin pakadaran asal kaya susulat wala pa kita nyo napapanjari asal nakauna na pilang gatos katahon nakauna atawa ibuhan tahon nakauna inyan katantan wayroon makauwa kaniya tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biyayta sing Quran mahamul liya. Inna Allah bunal-bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala amuin mapatutug niya ang kabayan niya patutuon. Iban doon haamuin kabayaan niya in maagad. Dahil habang hadis biyayta tintuhan na to Rabbul Alamin khitab amuin diritso harap patiap-tiap tisulakan deng katutan niyo tiyawag kita niyo hangan ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala laong sin Allah ta'ala abdi ana urid wa anta turid in radita bima urid aghnaytuka amma turid wa in lam tarda bima urid at'abtuka fima turid wala yakunu illa ma urid. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala roon hadis qudsi ini sa tiyawag kita niyo hambuk-pambuk ya kaulong niya ipon ko aun kabayaan ko aun desab kabayaan niyo na bangka mo magrida sing kabayaan ko na doon hayan papagdayahon ta kamo roon hakatanaman niyo. Na bangka mo lang nari magrida doon hakabayaan ko doon ta kamo pananamon kabinsanaan haamin katanaman niyo wala yakunu illa ma urid. Buat malaingkan amura in maagad in kabayaan ko. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inihambuk dahil mga persababan, nagpatarang kato taniusin, in kita niyo ini wayroon kuwat na to. Way gaos na to. Bang tungod pa, pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habita sin ayat, Suratul Hajj, ayat kapituan tagupat, ma qadarullaha haqqa qadrih, inna allaha laqawiyyun ajiz. Amo yan intiyak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kasabunnalan mattandeng kaniya,
doon hawak to pagsibo niya in miskin ang hindi makakaos dahil hatiap-tiap na ini alupon niya, tudyohon niya, hinangon niya. Damikyan ibang sindayahan amin makusog doon damikyan haamin kabayaan niya tudyohon in inikatan pagsibo sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila ini man la yamliku li nafsi. Wayroon gaos sin tiap-tiap tisulakan deng kanila hagin hawabaran nila di sila makapagbaya. Wala li ghairihi naf'an wala darra. Damikyan labi luba na tuod bang bukod na harap kanila, harap na parukaing deng kanila, wayroon na tuod mahinang nila ang sulag unong-unong. Wala mauta, wala hayatan, wala nusyura. Labi luba na to, tungod doon haamin kabuhi, iban sing kamatay. Inyang kataan kawasa, dahil hatuhan na to, Rabbul Alamin. Asabab yan, piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo, sin siya, indi mirihil sin kamumpaatan, iban sin kamudaratan. Doon hayaon bang nato piniin kamumpaatan hiril kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang impini nato ing kamudaratan tanto na sadya inyan hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala mahita sabab siyain pag-ianon al-mu'ti al-mani' siyain magdirihil iwan siya ray sabi mag-aagpang sabab yadto siyain malikul mulk, siyain kawasa, hakatan pakaradyaan niya. Al-mutasarrifu fihi bijami'i anwa'it tasrif. Iban siyain magbabaya. Sin uno-uno na pakaradyaan katantan. Pagpinda-pinda sing katan kahalan sin, tiap-tiap ipon niya. Amo ini, in Allah subhanahu wa ta'ala, siyain makusog way makalawi kusog dahil kaniya. Siyain makakaus way makalawi gaus dahil kaniya. Sabab jukup sampurna in kusog niya. Sampurna in gaus niya. Sampurna in katantan pakaradyaan kabayaan niya. Karena laong niya nawasil khalq biyaday. Inumbun-umbunan singkatan pia panjari halawm lima niya. Siyain magbabaya. Sibu dahalawm sing kabuhi na to, iban halawm sin, kamatay na to, inyan halawman sing kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyeta doon ha ini, annahu la yataharraku mutaharrikun wala yaskunu sakinun illa bi iradatihi wa masyiatihi. Wayroon hiwal makahiwal buat malaingkan Allah Ta'ala in magpahiwal kaniya. Wayroon makahundong hapaghundong buat malaingkan Allah Ta'ala ray makapahundong kaniya. Inyan deng hapagbaya sintuhan na to Rabbul Alamin. Kita kamisan pagkulap na to hadya ini. Di saan kita tuan makapahundong sim pagkulap ta. Di tayan misan kakausan hinangon. Kajagahan inyan. Hapakaradyaan yan. Bang hadya kita niyo mamintang marayaw. Nasabyan way hadya buli iman dapat. Tuway kita niyo magmalilla. Hakadar iwan kada sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sata pamarat saya simmatan pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena uno-uno yung kabayan sin Tuhan Rabbul Alamin maon. Iwan uno-uno yung kabayan sin Allah ta'ala ri paon di siya maon.
Hasabab yan way hadjabuli iwan dapat suway kita niyo magparat saya matan pakiyadar kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tumakawa impag ianun yan, kita niyo tuan magpajato. Sin asal kaya sa sulat kato taniyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amin nakauna pa ibuhan tahun. Piaon sin Allahu Ta'ala in pakadaran sin tiap-tiap pia panjari niya. Doon hayan mapatut na to pagtag-ipunan. Intuhan na to Rabbul Alamin, labay ring hapag-iman sampuna kasabunnalan amunin pag-iman sa bunal patuhan na to Rabbul Alamin. Amuan tuod in subay jagahan na to, hakabuhi na to. Nakita kawin kahalan, sin piyapan niya rin sin Allahu Ta'ala. Harungay ayat, beta sintuhan na to Rabbul Alamin. Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Wa minan nas. Inna Allaha sami'un basir. Bunal-bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in nagpi. Daing ha mga malaikat amuin hinangon niya daak. Doon ha amin uno-uno na daraakan kabayaan niya. At tiap-tiap panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nas, damikian siya ray sabing nagpi, daing ha mga raraakon niya, daing ha mga manusia. Sabab yan, diin manusia makapag-anggo kabayaan niya, tungod parkala papag-agama, amuin imian siya raim makagaos, iban siya raim makapajato, sinuno na parkala hikarayaw, bangin kahalan sinyaon, laway reng haakal iban simpikilan niya, inyan katandi jumato, iban di makawatok, di makapagmisra iban sin kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Buat nulain kan bang kita napi sin Allahu Ta'ala, doon na pangaradyaan yan na aun yan kalabihan hiril sin Tuhan Rabbul Alamin, amin wala nagsibo inamok pahamok din kato tanyo. Wa faddalna ba'dukum ala ba'd. Laum sin Tuhan na to Rabbul Alamin, aun kalabihan sin tiap-tiap tisulakan si manusia din kato tanyo. Kalabihan, ibutang tahapangingat, aun kaingatan sinambuk, di kaingatan sinambuk. Aun iabutan sinambuk, di abutan sinambuk. Ini katantan. Daing haamuin hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mahinang sabab in pakaradyaan ini maun haantara nila in pagtulong tawang in sabab sin pagtulong tawang yadto mahinang sabab parsugpatan sinambok pahambok den kato taniyo bang aun na in parsugpatan maun na in pagkila-kilahi maun na in pag ini tawang tiyabangi doon haon sumuok in bigi jantong sinambuok pahambuok bang maputos in pagkasila sa sinambuok iban sinambuok yaon mahinang biya sa panton hambuk jasad indua tao bang indua ini naputos siya sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya pag iyanon naputos sinsara amundi sila himinang bang bukunda labay reng hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala papaglundang panunon sila sin Allah ta'ala reng di halawm singgumi ini sabpak madto paadlaw gana amuyin sampai ing kaaunan nila roon makasilong halambong sin aras sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kiamat. Kita kamo ilingkat sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yan, in pakaradyaan sin tiap-tiap tisulakan, maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haon, amuyin hasupaya maun intimbangan sin tiap-tiap manusia pakanya sin parsukuan niya.
doon hatimbangan niya doon makawa niya in darajat niya dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nakasabab yan. Subay nato muna timbangon ing ginhawaran nato hari pakita niyo hikawutang patimbangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Subay nato bibista-bista imbaran nato haso pa ini baran nato di alaw man singgumi ini. Hari pakita niyo kabistahan sin kakahinang nato diha ini. In mga pakaradyaan sin tiap-tiap tisulakan din katutan niyo. Hanganing kita niyo manusia magkalawang magkasa. Sabab bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. In anak kapo Adam magkalawang magkasa. Sa insarayaw-rayaw sin sila magkasa, amoin saroon doon magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga yan, nasabot ka na mga pangadyan na to limabay. Labi-labi na tuod, in mga sila nangayo kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta di na sila magbalik, magbiing, paamin kakahinang na hinang nila, na bangin sila yaon, si mambag na simpartawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin paros ini partawagan matan sarta si mambag na sin paros ini panambag amo hindi na tuod magigi in pakaradyaan nila tutog na sila roon haamuin miya makadhalukisan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa na tuod miya makadhatiranan limpa sindaak sin Allah ta'ala manimpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na insalayan nagdapa-dapa na kasanyangan. Dahil hindi pahalaw man singgumi ini, dagpak paadlaw ka na mga katawtay manghuran, agama Islam. Na in mga ini, Allahu Ta'ala na sinagiin, magbaya kato taniyo. Na pagkasiyain magbaya, subay hadya kita niyo magrida hauno-uno na, pakaradyaan ataw hauno na kabuhi adan hikabutang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala subay sadya in katan doonhan magrida in bigi jantong nato amo hindi nato larakon in pag-iman nato pa Allah subhanahu wa ta'ala kana in Allah ta'ala sigurohon nato halaw pangatayan nato bukon siya manglalaog. Tanda niya, misanin kafir, piyasa sangdan niya sin nikmat niya. Yaon, bang mo kitaon, hababaw singgumi ini, biya sila impialalabisin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapangatod sin manusia, amin awam, sin parkala adlaw akhirat, pangatod nila, malasain Tuhan hakapir dahil sin mu'min. Sabab misanin Muslim, nagdaraawa na Muslim, nagibadat patuhan, aun waktu bang dumatong in kasigpitan paginhawabaran nila makayan pa sila sambil. May tay sa bako ini. Lagi ibadat pa ako patuhan Rabbul Alamin. Para tugan ako sakit. In mga kafir yaon lasig-lasigan katan. Wayroon hinangduga indeg si maglasig-lasig hababaw singgumi ini. Kita kau yan. Inyad to kabtangan pangkal patuhan na to Rabbul Alamin. Mahita sabab wala takyahatihan tuing kasigpitan yan hamuk deng ha mga sabab. Sulayan kita ni usin Allahu Ta'ala amuin laung ta kimita iban imingat simmatan pag-iman na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin kamiskin iban sing kasigpitan niya nam na to kitaon sin Allahu Ta'ala in kamatauran mga sila nakauna rin kato tanyo nakasud pa agama Islam yam pa na maghuhugot yung pag-iman nila pa Allahu Ta'ala bangaon na masalahat kanila aun na kasigpitan ka na naman nila di na tuod mabugto yung parsugpatan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin siya sabot nila sadyain Allahu Ta'ala doon hakatan sing kangan-nganan sintuhan na to Rabbul Alamin ibang kasipat-sipatan niya.
sambil nasabot doon hanin Allah Ta'ala, aon siya hanggatos ngan, iwan ingan niya amo na insipat niya, na bangkaw, mangayo doon hangan niya, insipat niya, doon hayan, piyangayo mo hirihil kay mo sintuhan Rabbul Alamin, di hababaw sin gumiinirahon no paadlaw ka na. Amo yan mga katautay, manguran ha ka Islam, in suway panyuk-nyukon na to, halawm simbigi jantong na to, biya na sinagi, in pakadaran ini, na susulayan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Bangkitan niyo tandasun, sulayan sin Allah ta'ala, subay impanayma na to, malasa kato taniyuin Allah ta'ala. Mayta, sabab mabaya imingat in Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya diin imbugat gaan si pag-iman na to harap kaniya. Hasabab yan to kasun kita niya, tandasun, hasupaya roon haon, matimbang niya bang biya dinin hukot sin pamarat saya na to. Hangkan na piya tutup sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan, doon haamiin ini tindunganan sin bigi jantong sin tiap-tiap tisulakan den kato taniyo. Bistahon doon bang uno in daganan sin ini pakarajaan na to hakabuhi na to. Harap kaya pakasannangan ataw harap ka pakaliruan. Na inyan din kato impunan niya. Bukon din hatuhan na to Rabbul Alamin, ba't bukon siya manglalaog? Iwan niya rikato taniyo impagpi. Bihan. Sa biyabaytaan kita niyo sin mapatot na to piyon. Amo sadya marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan biyabayta niya makabinsan kato taniyo amo na impiyag mangi niya. Nasababid to bang ko inihiminang simpiyag mangi niya, ikaw tuan inag binsana singgin hawabaran mo. Amo yadtuin subay hitaw na to halawm simbigi jantong na to. Na amo yan, jambatan da pangadji tiyo-tiyo, paigay biya mga ri dahi ka palukay tuod, din kami imbiya mga wakto, sabab yan pagitay ni biya mga naka ini hali-hali tiyo-tiyo, dahil ha mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, na mareoray sab imbiya mga ini kahalan, kiarihil kato tanyo karna simpanayma na to, sin inyaon katantandayin kaniya, na insyaallah ta'ala, bihad to suway, inamin hinangon na to, amuin magmalila kita niyo, haamin qada wal qadar, dahing hatuhan na to Rabbul Alamin, sarta magparat siya kita niyo sin, pamarat saya matan-matan iba nakasabunnalan, harap kaniya, in siya, di siya, magpaminsa na hawayron pun sawab. In katantan, jumato kato taniyo, impuunan din kato taniyo. Naroon na hadya kita niyo hayan na tumubtob habihaon insyaallah ta'ala, biya mga kakunahan na mo humali-hali insyaallah ta'ala, manghumbaid ako kanyo katana waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.